Satu lagi. Tengok. Wireless video extender daripada Lemoli juga. Okey. Transmit ni memang daripada USB Type-C saja. Okey. Nampak? Wireless video transmitter model P400 daripada Lemoli. Okey, ni kotak dia. Dan kita punya ada user manual. Kabel USB A ke USB-C untuk power dia. Okey, HDMI kabel dia pendek dia bagi. Okey. Dia tutup macam tu. Okay, nampak? Ada jadi one pieces. Okey. Untuk HDMI. HDMI ni akan jadi HDMI out lah. Kan? Sebab ini daripada receiver. HDMI out. Dan ini untuk power dia kalau tak ada power. Okey. So, kalau kita tengok memang kecil.